He wā e tika ana ki te whakarahi ake i te pūtea hei awhina i ngā ratonga whānau ora. E tae ai rātou te tautoko i ngā whānau Māori e nono ke tonu ana i tēnei wā. Ai, e tika ana i te wiki kua pahure ake, ko māua ko te primia te kōrero i whāki atu ki te motu whānui. Ko te ngako o tērā wāhi pūtea hei tautoko tonu i ngā mahi papaira wātu, e mahi ngia ana e ngā ratonga whānau ora. He nui ngā whakawhiu, kua tukuna kia henare me te mea hoki, he aha i tatari ai ia, kia tau te mate uruta anō, ka tahi ka tukuna ko te pūtea nei. Hoino ko tā mātau o te kāwanatanga, kia tirohia tonu, kei hea ngā kōhao, ana i tēnei wā, ko tukuna atu he pūtea hei tautoko tonu i ngā mahi. Nō reira, e hake tēnei te mea kua tō muri mai gāhore, I te mea he mahi tonu ana te ratonga whānau ora i wēnei mahi, hoino ko tēnei rahi pūtea hei tautoko tonu i ngā mahi e mahi ngia ana. E pōhiri ti ana e te tumu whakarai o te tihi o Ruahine a Materoa mā, i te whakapuakanga mai o te pūtea nei. E mōhio pū ana ia ki ngā hua ka whiwhi ki ngā whānau e nonoke ana ki roto i ngā rohe o te manawa tū horo whenua anō hoki. Kai and Kai ongoingly, because Kai security is a big kaupapa across the, more than across the motu, across Aotearoa. So Kai is a big one. Connectivity to digital platforms and actually the technology, the hardware to be able to do that. He ai ki a mā, me tere ake te toha o te pūtea nei, tō tika ki ngā ratonga whānau ora, puta noa I te motu. I think the point that I feel could have been done differently was that the 23 million is they're pushing out the first tranche, which is a smaller amount, and then the Crown agencies are then going to have a look at what is it that communities need. Now, we already know what's needed in our communities. There's already a wide network of our iwi Māori across the motu who know what is required. E tipu ana te tokomaha o ngai Māori e whai ana I te rongoa a Raimate. Engari kei raro tonu e putu ana te hunga Māori kei raro I te ono te kau te pakeke I e rātu o ngā iwi take. Whānau ora is a social movement. It's the opportunity for us to really uplift, to be able to deal with some of the, really perennial issues that our communities are plagued with in a really positive and mana-enhancing way. Ko tā mātou o te kāwanatanga e hia ana, kia tuku atu I te rongoa ki te motu whānui, kei ngā wāhi e noho ai te Māori, kei ngā wāhi e hui ai te Māori, kei ngā wāhi anō hoki e kaha tautoko nei e te Māori. Ko tā henare anō, he mea tautoko tēnei I ngā mahi a ngā ratonga whānau ora, kia e ai I a rātou ngā hiahia a te hapori me te whakahaere hoki I ngā wāhi whakatū rongoā ārai mate, ngā wāhi whakamātautau me ngā wāhi noho taratahi. Te mihimi te reo o te uru. Ko te reo, te take.